dan. Puno mi je dobro da vas je toliko danes došlo, da sa mano radite ovu radionicu. Želim da svi se šijete jednu kesicu, tako kesicu ki je za voće i povrće. Ovo je napravljeno sa starih zavesa. Mislim da svi znate ove, bile su puno popularne. Može da ju peremo, tako da bude sa nami veliko godina. Nije teško da ju napravimo, to znači da ako nemate znanja u šivanju, nema problema. Vsak je možen ovo napraviti. Imamo ovo pletenico, se pravi špago, sa kojom ovo zatvorimo kesico. Može da ih okrasite sa ovim materijal, to je kese od kafe. Ona treba da nam je duga, ok? Vrlo duga. Napravite svoju pletenicu. Ok, svi znamo. Svi smo ovo radili kad smo bili dječaci sa naše kose i sa ne znam šta, tako da sad ćemo to ovo raditi. Imate napravljeno 3 konace, se pravi 3 niti. I samo izaberete i si ih napravite jedan, kako se zove, vuzl, se pravi da zatvorimo ovo. Tako, imamo tejp, tako da može da uporabite stol. Treba nam ovo zaveso koje stavimo tako, ništa ne prebogivamo, ok, samo tako. Saberite ova koji se vam sviđa, stavimo ovaj papir, to je načrt, ali kroj se zove I ovo je za jednu keso koju ćemo mi posle prozoriti, Tako da samo stavite, tako, u jedan kot koji imamo tako, uzmemo bucike. Treba nam par, ne previše, ne treba nam 10, treba nam 6, tako da se namiče, da ovo stane ko mi ovo izrežemo sa škarama. I samo kroz papira, mislim u papiru, samo izrežemo ovo. To je to što vam treba, ok? Tako jednostavno je. Bilo je super zanimljivo, podsjetilo me zapravo na kreativne dane dok sam bila mlađa i šivala puno toga od ostataka materijala, slično ovome danas. I zapravo mi je dalo ideju za jedan novi proizvod i za potencijalni posao u buduće. Meni je bilo puno dobro, tako da sretna sam da je bilo toliko ljudi, da svi su tako sad, ne mogu ja tega, ja nikad nisam šivala na mašinu. Sad svi vidio da nije teško, da je može i tako da mislim da je bilo fino. Naučila sam šivati, naučila sam iskoristiti stari materijal kojeg svi imamo doma i naučila sam, dobro ovo sam znala, ali sam ponovila, plesti pletenicu. Uglavnom napravila sam vrećicu.
Danas sam naučila jednu novu vještinu i naučila sam kako manje zagaditi okoliš korištenjem nečeg što bi inače bilo bačeno za jednu novu korisnu svrhu i ujedno kako zamijeniti novu plastiku korištenjem starih materijala i smanjiti proizvodnju nove plastike i novih zagađenja.